te whaatalo whaatu mo le nganga whaaloalo. O loo ingoa, Fonti Iosefo whawangali. O te sau mai le lalwhanga poutasi whale alili. O Salang, si umu safata, mwaye. Wai vastai momota. O te sau foi mai sapali, langu, ia mafonga savai. Ia ai le whaangaloi nai, si o nupele tutui la Amerika Samoa. O lauri. Talofa lava Samoa, ma lole soifua, ia ole ingoa o ruta vai Iosefo Fonti whawangali, mai le nuu au lelei o a umi laulii Amerika Samoa, ia manu suatia i sa fata a pia Samoa. O le viinga ma le whaaftai i le tua, ina ua mauare nei avanoa. E whaasoa ai fo i tusau. O se tala pupu i le au aunanga ma le amatanga. O le amatanga mai ore nei whaamoemoe ma le nei au aunanga. Ia na amata mai lawa i tono ainga. Tono nuu e kālesia. Tau singa o mātua. Tua asin sina o mātua tausi. Le ngata fo ilea. O au auna tofia a le tua, so se fata fai taulanga. Se ia o na whaasolo mai ina ua tupu ma ola. Le loto e tatau o na whaatino ina sisi ngaruenga, sisi au unanga e tau tua ai a wale atunu. Mese o ainga. I le tausanga e tasile afe iwa se lau iwa sful malwha. Na whapena o na wala au ina iau o te ngalue e te tonu o le hotel, o le company lea, le Sadie Thompson Inc. I lalo le taitainga a le executive chef, le susunga ia sualua tupolo. O le lua i Samoa lea sa uina lea whailonga. Mai te le foi lona sao, ma lana ngaruenga sa whaatino ina mo lo wha moe ia male atina ina mai o lo tangata. I lalo le taitainga le tamai taipule. O le sunga ia taalonga, tupai, trapu. Ma e tautino atu ma le wha maun, ma le anganga whaafitai. Ona o ia whai tamari i retunu. Na wha pena ona ngā tia e mai ai ma tau tapu e mai ai lo o langa ngalue i tonu business e mai sio ngaruenga e pei ona iai nei ma sa o ngalue o stangata e kilivaina me ai fa pena ona faia fa tau ole falainga ole hotel ia mai si ngaruenga sa fa pena trofia ia ina wa mata pea matitilo i foi le ia lunga o soifuanga ma le olanga. Mata foi a ofea ngai nisi o tamari i o le atunu man ngā ruenga i tono le hotel. O ina tupu ai se nganga ma le loto. O te fia au sia foi lea au onanga. O lo ngā rue ai tama whanau o le atunu. Ia safa penao na maua le amanoa. Wa mai ai au ngā ruenga i le asu. O na maua leo le awanoa o te alu i tono le mkuka, se i tulau. O te whesoasoani i le au kuka. A matama ina o na whaatupulia le nganga o le fia ma le naunau ina ia maua se isi awanoa. Ma se isi to mai, i whaapopo mai i le tuso na luenga o loo iei ni taimi nei. Ma au ina whaatupulia ai ma tatala ai i le tua whaitutoa. O le malama ma le poto, ma sani, e lo unei tangata. Sa amata mai lava le furuipu. O le tāpena ina o fuala au. Mai se ia sauniuninga ma tāpenga penganga mo i lato lo whaatino ina re kuka inga o tau mafa i le aso ma le aso. Ia sa whaapena ana whaasolo solo mai e lava.
peila o asto ana I o vai aso uma. O aso I e mauai lea wanoa o te whaasoa I fwoi ma se tasi o au li isi nia o le whale enga. Ia, o nā fwoi e whaasoa me ila tau le whaatino ina o tau mafa I lea tau mafa ma lea tau mafa. Ma ua tupu ma o laifo le wha moe moe lo loto. Ina ia avea uma se tasi o tangata si ngia I tonu o le company. Ono mahasina ua ou whaingaluenga I te tonu o lo mukuka. Ua ou kukaina ia nisio tausami mo nisio tau mafa. Ua whaasolo ina lelei I lau kuka ma ua amata ona na ou fia tele ia I le whaatino ina o lea ngaruenga. Mai le awhi iwa se lau iwa lima. Ua amata ona sasau whaafi le sau o le malamalama ma le poto masani ua o mawaina. Wa amata fo iona o whaatino ina mei o caterers I fafo. Pei o maliu, o sawhai, o whaipoiponga, ia maso whanau. O sa u whaatino ina lea ngai ngoinga I le taimi ua o marolo mai ai le aso. Ia po o disi fo I aso ke whaano iai ai whaatino ia ngaruenga iai tua. Wa amata ona sosolo mai ma le lei mai ia le tūlanga o iai wha moe na iai. Ma o ina ua tau tino atu ai. Le alofa maleanga le lei o le tua. Wa o ne mea umalawa ia. Ele ia o ngaisis. Ai pe isa atu lava I le atua matatalo atu I le aso soani mai I le vai o le tangata. Ma o I la lea na umatua matala ai whai tutoa. A feiva se lau iwa su maleono wa vea uma se tasi o tangata whaingaluenga si ngia le company. Ma o amata ona o wa aia nisi tu o le ngaruenga. A taimi lea e lua hotel lea taimi. Ia o whapena lava ona whea vea I. Ia tūlanga sa o iai. Ma ua tala I le ri I whai tutoa. O lo nā lofa mai malana whaasoa mai. O whapena ona o mawai lea to mai. Ia si saua ia. Se ia o mai le lua hafe ma le lima. Ia manatu ua lava fo I lea tautua ia Samoa, Amerika Samoa ma le hotel ia maona tangata I lea taimi. Wa I fo ile manatu o le a sa ili manuia mai I fafo, ia tunu I fafo. Ia lea lana mātou whai malanga mai loa martina ma le whanau I lua hafe ma le ono I New Zealand. O le taunu mai New Zealand e whai fo isi o ngaonga ma tele le lui tau sa iai. Ona se ngau tau mafa mai Amerika ma Amerika Samoa. Ma tau mafa o leo tau mai taimi nei. Ia sa whapena fo ona tusi tau sanga I niso company. Ia ma mawaila ua wanoa I le company telele I Frontera. Company o ngausi ai susu. O sisi ia maisi vahinu Somalia ma le ano ai o mea ngausi ai le company. Ia sa whapena o nganga le lei ia te au. Ma avea ia uma se tasi o tangata sa pulea lea au nanga I tonu o le company. Whaasolo mai waru I luma le swinga fo I o tau mafa I tonu lea company. Ia wa amatai ona I loha e tangata e nisi o vaenga o company. Ia ma awina atua o nisi o la I tonu lava o au kilani. E pei o le customer I le mlai vaalele. Ia o le sifo I tu o le mlai vaalele o lo iai I pailate o I ngaunga watu ia. Ma sa uwa aia fo ia I lea vai taimi. Se ia o mai le farmers. Le fale ofu tau o lo I New Zealand. Ia whaasolo atu I le Lion Red I Parnell. Ia e anu ai. Ia le whaasoa alofa mai le atua I ia umale mea watatala. Whai toa mana malama o whaiona o iloaina lea tūlanga ma lea tūlanga I tonu o lea tunu te lea New Zealand. O loi fo I le vā piapi ma le lai titi o le mea saa unofo ai. Ai pita I le watatala I le tua whai toa ai te au New Zealand. O loi ma o malama I le hei te lele lalolangi lea o te anga I ai. Ia nga se I whaasolo mai lava se ia o mai
lua fesifulu ma le fā o tautua pea i le company le a Fantera ma ua lagona foʻi e iai se mea o loo o iluma mai moa ma le aiga ia o le ala lea na siʻi mai foʻi lea le va'a o le aiga ma aloalo mai le va'a i Australia saʻiliga manuia auā le fanau i le ia Oktopa le lua fesifulu ma le lima ia a o le faaiʻuga o Novema ua o galue i le tasi o faleaiga i totonu o Melbourne e faleaiga lea o faleaiga alapi ma o se faleaiga seafood ia e te lē foʻi se luʻitau ia te aʻu ona o le eseʻesega o taumafa eseʻesega o le faatinoina o taumafa i lea atunuu ma lea atunuu ae pei ua taufaigofie mai ia te aʻu ona o galuega saʻufeagai e niusila i taifesootaʻi lava i taumafa e niusila ma Australia na sina eseʻesega laʻitiiti lava ona o mea ai tau Middle East ia o lea saʻaugalue ai ia e le lua tausaga o galue le falaʻiga lea tuputupu ae se lagona ma se manatu e fia fai lava saʻauia pisinisi e faaaogāina ai le tomai ma le poto ma le alofa faasoa mai le atua ia te i nei tausaga i tele saʻaugalue ai i mea tau mea ai o taumafa ia lua fesifulu ma le fitu ia ua maua le mataʻavale e koso ai e faatinoina ai taumafa i luga po o le trailer food trailer sa mafai lava ona faavela ai mea ai ma kukaina ai mea ai ma serve ai foʻi mea ai ua uma ona faa o ngā umuina uma totonu o le lea trailer o ngā umu o pusaʻaisa o mea uma lava sa i ai ma ua maua lea mea alofa tāua mai le tua ua amata i le pisinisi ia ua alualu lava le pisinisi ia ua o mai se tulaga foʻi lele ua lē mafai e le taʻavale lea ona tau ave le tele o galuega ua maua foʻi nisi keita ua maua foʻi isi galuega e faatino ia ua laʻitiiti taʻavale ia au le mafai na faatinoina o lea la na tau saʻiliʻili ai foʻi la ia ma ua martina i se nofoaga e mafai ona matou faamautū ai ia ma faatinoina ai ia tulaga o le auaunaga ua faapena ona olaola ma sau i luma ia o lea lana maua ai le se tasi lea o laufanua foʻi ma se tasi o fale i pro'omero ma o ina amata ai loa le matou pisinisi ina faatino ai loa le pisinisi ma ua faaigoiga foʻi a Ofeirahs Mixed Cuisine and Catering ia ma ua faapena ona faatuputupuli ai le sauloga le pisinisi ma olaola le pisinisi ma e uiga ese foʻi le taupati mai o le atunuu ina ia faapena ona tuutuu mai o latou tauau e fesoasoani mai le pisinisi ma faapena ona auauna i le pisinisi i so o se auala ia i le gata i le aouso tofafine ma fanau le taupati mai auā le lagolago sua mai i tulaga o faamoemoe taimi o auaunaga le pisinisi ia nisi na o vaega ua ou talatalaina ina ia auā le nofo silafia le atunuu ae mai se foʻi ia aiga ma uō ma e masani o nofo tapuaʻi mai i atunuu mamao sina tala puʻupuʻu auā lou silafia i le amataga mai o lenei pisinisi ma lenei auaunaga pei ona iai le taimi nei e tele faafitauli tulaga tau faafitauli e matuaʻi anoanoaʻi faafitauli mai lava i Samoa se o mai niusila ma Australia e anoanoaʻi faafitauli o tagata e o atu customer e foʻi faafitauli i tagata i o latou faafitauli e vatu i le faleaiga ia ae sa taumafai lava i se taumafai ina ia faapena ona faafoʻi ai fitauli ia aua neʻi tali atu iai faafitauli a ia faia se galuega lelei ina ia mafai ona foʻi ai faafitauli ia o le agaga faafetai la mai i loʻu nei tagata le auauna vaivai ia o te faafetai ai le mamalu o le atunuu i le lagolago sua mai ma le tulaga foʻi sa faapena ona faatinoina i le tele o tausaga o matou mafuta i le faatinoina o le auaunaga ia o te faafetai ai le atunuu i le tulaga o le lagolago sua mai ma le lima mai
whapena o na e malo ai le whaatino ina o le aunanga ma o mnitina ma le whanau. O le whaafitai fo i a inga. Wo mai masani. I la la tō ngā ruenga ma le pito la au tau ave le aso ma le aso. O le tu mai o le tau au. Ia whapena o na mamai se avenga i lea taimi ma lea taimi. O le nganga whaafitai i au na le tua. So se whata whai taulanga. Ai maiso e ka le sia ma au lotu. So se whala potonga. Whapena o na mawaia mātou ngā ruenga. Mawaia ngā ruenga i so se taimi. Whaatino i nai ia rātou whaamoemoe. Ia e wala au mai mātou. Mātou te whaafitai e fo i au na le tua le tatalo mai. Whaamanuianga e mai le aso ma le aso. Ia u whapena o na mawhanawhana ai le loto ma le anganga. Ia ma whaatupula ia i le whaatuatua ma le ola o le ngā ruenga. Ia ma le whaasoa mai fo i le tua le sasaa mai o le tamao a inga ma le manuia e te tono o le ngā ruenga. Whaafitai fo i le tina i le lava papale. Ia me se fo i le whanau nisi o taimi. E le whaingofie. O le lava papale ma le tu atu i le tua. I lana taita inga, ma lana whaasoa. Ia o whapena o na pai umanui ai whaamoe o le nei au amnanga. O le whaafitai whaapitoa i a inga o mai masani. Tāpua i mai atu nu e mamau. Tu i mai muripanga. Ia o la au tūtu talo. Le wa e malo ai whaiva. O le a inga nei. Ia po o hautama whanau fo i Samoa. Ia e whaafo i atua i le vi inga man whaafitai i le atua. Ia whaafo i lava le vi inga man whaafitai i le atua i le au noi le aso ma le aso. O wa o ia e le lei. Ma e siri e se fo i lona whaamaoni mano na alofa i le tangata. I lona alofa whaasoa mai le aso ma le aso. Ia o tatala fo i whaitotoa uma o manuia. Ma sa saa mai le manuia le whaasoa mai le atua. E ngata i leo le taita inga o le soifua ma le ola. Le taitai ma muli mai le atua i mea uma. Whaatino ina le tangata o na manuia ila ia o a inga. Ai mai se ia nuu mawhio anga. O se o tonga pupu lea o le tusai o le amatalia mai o le whaamoemoe ma lea au nanga. E iri manatu o le a toi mo fo isi taimi ma sisi avanoa. Ia ona toi mamori atu fo ilea o nisi o whaamtalanga ma nisi o au iringa. Au ale le mai mua sila a le tātou tunu malau whaafonga maua. O lo o mai mua mai i maota malawa. Whaafitai whaapitoa, whaafitai siri. I le au nanga Levina Productions and Recording. I le awhionga lupe matasila. Ua mawhai ai o na maua nei avanoa e whaasara lau atu ai ma moli atu ai fo i le se tala o nei au nanga. I e tusa ai o peo na amata mai ai. Ai lau whaafonga Samoa. So whaasoifua mai e manuia. Le tere o aso, sale ai so masalo salo. Oi ai se taimi, oi ai o se aso.